Ambasada Malezije u Republici Srbiji u saradnji sa Ambasadom Republike Indonezije u Beogradu organizovali su zajednički strateški program posvećen unapređenju, razumevanja i saradnje u vezi sa sektorom palminog ulja, uz učešće relevantnih institucija i predstavnika industrije, tržišta i diplomatske zajednice u Republici Srbiji, kao i iz zemalja organizatora. Skup je okupio predstavnike vlade, regulatornih tela, privrede i međunarodnih partnera sa ciljem jačanja dijaloga, međusobnog razumevanja i saradnje u oblasti održive proizvodnje, trgovine i informisanja potrošača. Svim prisutnima obratili su se otpravnica poslova Malezije u Republici Srbiji i ambasador Republike Indonezije, koji su istakli značaj jačanja bilateralne saradnje, održivih trgovinskih praksi i otvorenog dijaloga između institucije i privrede. U obraćanjima je naglašeno da Srbija i druga tržišta kontinuirano napređuju standarde transparentnosti i zaštite potrošača, kao da je važno uspostaviti ravnotežu među podrške domaćim proizvođačima. Predstavnici Indonezije i Malezije istakli su značaj palminog ulja kao jednog od najefikasnijih i najzastupljenijih biljnih ulja u prehrambenoj industriji, koja se koristi u širokom spektru proizvoda. I think we heard clearly from the presentation made by the chairman of the Association of Palm Oil Indonesia that as the largest producer of palm oil. Mislim da smo svi jasno čuli od predstavnika proizvođača palminog ulja da mi kao najveći svetski proizvođač palminog ulja moramo izgraditi međusobno poverenje sa drugim državama koje uvoze naš proizvod. Zato Malezija i Indonezija pokušavaju da zajedno izgrade to poverenje ne samo kod srpske vlade, već i kod raznih velikih privrednih subjekata koji koriste palmino ulje u industriji prehrane. Indonezija nije samo jedan od najvećih proizvođača palminog ulja, već i veliki potrošač istog. Taj proizvod se koristi ne samo za kuvanje, već u proizvodnji supa, margarina i ostalih bazičnih materijala. Osim toga, palmino ulje se koristi za proizvodnju biodizela. Recimo da 40% biodizela dolazi od palminog ulja i taj procenat se dodatno uvećava. Mi to zovemo održivi razvoj, jer za proizvodnju biodizela se koristi ulje koje je već iskorišćeno. Poseban akcenat stavljen je na održivost i odgovornu proizvodnju. Kao vodeći svetski proizvođači palminog ulja i osnivači Saveta zemalja proizvođača palminog ulja, Indonezija i Malezija predstavili su nacionalne standarde održivosti i sertifikacije. Thank you very much. First and foremost, on behalf of the Embassy of Malaysia. U ime ambasade Malezije u Beogradu želela bih da izrazim svoju zahvalnost svim učesnicima na današnjem događaju. Naime, današnji seminar je veoma važan kako za državu Maleziju, tako i za državu Indoneziju, jer mi predstavljamo jedan od najvažnijih svetskih proizvođača palminog ulja na svetu. Prvenstveno nam je bila želja da poništimo negativnu percepciju koja je stvorena oko konzumacije palminog ulja kod potrošača u Srbiji. Takođe, jedan od ciljeva ovog seminara je i poboljšanje trgovine između naših prijateljskih zemalja. Za nas je jako bitno da ljudi budu dobro obavešteni i da shvate tehničke karakteristike proizvodnje palminog ulja i shvate sve benefite koje proizilaze iz konzumacije istog. Understand, the technical aspect of palm oil and of the usage of palm oil and then also the health benefits of palm oil. Takođe, na skupu je istaknuto da tokom 2025. godine uvoz proizvoda od palminog ulja iz Indonezije i Malezije u Srbiju dostigao je približno 21,56 miliona američkih dolara, što potvrđuje rast bilateralne trgovine i značaj saradnje između Srbije i dve azijske zemlje. Ovaj događaj doprineće daljem jačanju ekonomskih odnosa, razmeni znanja i unapređenju saradnje između Republike Srbije, Malezije i Indonezije.